Insipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla, Baba wamthwesa amandla, abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Ephuza njengalesi sikhathi konakele kakhulu njomane ngifuna ukutshela abantu ukuthi sibekwa yini la kwenzakalani sibuka kubuhle kangaka yini kangaka asibingelele pholoba asibingelele kakhulu pholoba asibingelele umhlaba wonke jikelele abalandeli umhlongo nabantu abasizwa kamhlongo kazinto ziyenzeka besishiloke kade sihlangana ukuthi maduze nje kukhona abantu besovavezela sona sekuhambeke kwaze kwafika leso sikhathi noma leyo mini esasikhuluma ngayo iyona inqola pholoba le nqola le angikhiphanga ngisho isente kuphela kufika umuntu ngamsiza wathatha iwashi wafika wasebenza pholoba kaloku izinto zakakake imali iyona into edala ukuthi sibe lapho pholoba ngiphiwe phi angazi ngisho isente la yo pholoba ngifuna usho nje manje ukuthi kuthathe isikhathi esingakanani esebenzisa iwashi wasebona ukuthi akabuye ezobonga kwinyanga yakhe inyanga nje edlulile pholoba kuphela kube inyanga eyodwa nje gelekeqe zanizeke izinto pholoba wabuye umuntu wazobonga ngibonga ukuthi nje ngisebenza umuntu oneqiniso pholoba nomuntu oqondayo ukuthi mawusiziwe nawe kubalekile nawe ukuthi hamba phela ubuyisele le uthathe khona into osizwe ngayo ube neqiniso lomuntu kulabantu engivamise ukubalapha baningi bayanikela ngezihlabhu nezinkomo nazo zonke izinto kodwa nanga umuntu oseqopha umlando kulonyaka le ngithi abantu osasele ekhaya nomuntu osanabile kusengenzeka into ezinkulu na imoto iphumile pholoba ufike kwaSiyaviva TV1 wa challenge ababukeli wathi izwe lonke likaMthaniya abantu abakhala ngokuthi emakhaya abo baxabana nemndeni yabo kuthiwa usilandela isigubhu endaweni ewukuthi wena ingakho kufoba nakho kwenzeka ukuthi nakho kubi kwehlela ubani wena izinto zakho ihamba kahle selikhona iwashi wathi mali ikhona iwashi abantu bengafika bezolithatha kodwa ukuprove isizwe likaMthaniya ukuthi lento yesigubhu sewashi iyasebenza ayigcini ngokusebenza kuwena kuphela iyasebenza nakwabanye abantu ngeke liphelele lisonto ungaqophekanga umlando iwona umlando okhuluma ngawo sekwenzekile pholoba nayi pholoba yintshaceke sekwenzekile pholoba manje nje manje uthema echazela ngiyanazi phela nina inyanga nikhonzile ukuthi hayi ningahlala abantu benibone yini edala ukuthi lo muntu ethi mayithengela imoto ethi hayi uzovuka ekseni usuyoyilanda mina ngikho lapha angithi pholoba umuntu okwesikhundleni esikhulu lo ngavuna ukuvela kwabanye abantu njoba ngakutshela pholoba ngabatshela nabobukele emakhaya ukuthi ovamisa oqaphela umuntu wonke onefoni noma onewashi noma onani ukangafuni ukwaziwa abantu usigwile siyakwazi ukuphatha amafoni awu3 kodwa kube khona eyodwa lekuthiwa upopopo lekuyiyona yena pholoba ekwazi kwenza imanga ngiqonda ukuthi naye ke uvikela isithunzi sakhe noma uvikela ukuthi abantu angaziwa ngoba iposition akuyona emsebenzini ayikwazi ukuthi angazovela nathi kodwa ngeke iqiniso lakhe ufika wakhokha wenza yonke into noba sethi njomane zambelwe ilandela umsebenzi wakhe hambe endaweni ukuthi njoba sesifikile pholoba njoba kade siduka nje kade ngifuna nawe engazi nathi siya kephi sekwandile ke njomane ukuthi abantu besitshena ukuthi imoto bayikhokhele bakuthengele kanti usayikhokhela kancane nokhi asibabone ezandleni zakho mhlawumbe ithimba lalana likholiswe sibone ukuthi ngempela kuyiqiniso lingakanani ukuthi le moto ingeyakho kodwa ngale kwalokho ngiyafisa ukuthi sibe siyibuka babukeli imoto ke kanjomane kaMgabhu uyithenga lana ke eJust Cars na ungafika uzoyicheckela nje ukuthi ngabe ikhokhelwe noma ayikhokhelwe uyokwazi ukubona konke lokho uhlobo lemoto ke entsha ceke azobe hamba ngayo eindaweni ezahlukahlukene elapha nini efike ezoqinisa ezobethele ezokwenza konke nawe phela mase usitholile isigubhu sewashi noma usulitholile ke isigubhu seselfoni nawe uyobuya uzobonga ngoba ikwazile ukuthi yenze izinto zenzeke sifuna ukubona ikhezi kanjomane kodwa
asayizungeza kwamanje sifuna ukubona ukuthi awu akuthathwanga yini imoto ene kade ihamba lapha emakhaya yasiziswa lapha izolokhuzo yabona iyona into esifuna ukuyibona yonke leyo baya rounda ke basitshengisa imoto negarage niyalibona lilana nje mawubheke ko Bayside iyona ndawo ungakwazi ukuhamba kuyona ukwazi ukuyibonela ke igarage ekwazi ukuthathwa kuyona ke le moto njengoba uthe ukhokhelwe wathi ikhiya sezingakuwena namanje asiyibona ikhiya buyelani ngapha ni handoff ngokusemthethweni nalento izositshena futhi ngoba ngizwile kuthiwa uthema yethu ufuna ukukuthengela imoto wathi wena ngifunele li garage indoda engijwayele ukuthenga kulona uphila khona la ngo wakhona nje zonke ingqole zikaMhlongo zilandwa lapho lapho yes ayilandwa yisalukwazi nami ngagibela lapho pholo bangilanda khona ikhaya lethu leli pholo ngiyathokozisa kakhulu mtaka baba sibonga kakhulu sicela ukubona nidlulisela bese usitshena ukuphathana kweni noNjomane nekhasimende lakhe lithela afika la zomkhokhela cash imoto la ukuthi lifike la khokha ncozi noma likhokhe cash noma nimane dawu kanti uzele loyo ngibonge baba ulithula uNicholas wakalithula upholoba insizwe engahluphi ngishisa lokwazi besithenga la ekhaya uthenge cash akakusalanga shisent wakhipha nje yonke imali Mhlongo kuthiwa uthenge cash yes ingakho ngimnika nanku ukhe bamba akukho kusele pholo siyabonga kakhulu bonga mina nazi ikheza nje nasi Njomane zimbili yabo ngoba phela na inyanga le iyasebenzisa yes namhlanje nganza kwethu ngiyafisa ukusho lokho udokotela kahambi yedwa uhamba noSale njengoba eyinqola yena into engididayo bonke badlalisela uAdidas ngizofisa ukuthi ngenkathi ukhuluma umama ezela mama buya uze ngapha ngifuna nje nichazele abantu ukuthi lisho ukuthini lolusuku lubaluleke ngani thina siyithulele nje khulumani nabantu ezweni yes ake siphinde sifakamisa ukubonga kakhulu ngibonge nako ukuthi ukuzalelwe emzini wakwaMhlongo ngizobonga nane salukwazi odadewethu bakhona kodwa nangu mama sithe namhlanje ake siphume ake ngiphume emabhayini ake ngigqoke nami ikhombisa ukuthi ibhluke ngiyaligqoka ngagqokiswa ngoba ngiyagqokisa ngigqokeli nayo ingakho ke sila sifuna ukuthi nje abantu Pholoba abalibuke nje ababukele emakhaya ukuthi ngiyagqilaza nje kakhulu Pholoba ngiyagqilaza noma izulu netha kodwa ngiyagqilaza Pholoba angisisona isangoma esumangcola kodwa ngiyisangoma nje cha hayi esiphilayo nje sihlambulukile Pholoba ngisho ngibona uyabona ubuka isangoma esihlambulukile ngoba sikwazi ukuphatha umuthi ophilayo kodwa thina sibe singaphilanga kubalekile mawuphatha umuthi uqale abantu babone kuwena kuqala ukuthi into umuthi uyasebenza ngicela ukunika umama naye asho ukuthi abantu ababuka ufika lapha ekhaya ubaphatha kanjani mhlawumbe uyabashaya ngingekho mhlawumbe yabahlukumeza uyena owaziyo siyabonga kakhulu kuSiyaviva TV siyabingelela kubabukeli siyabonga kakhulu nakuba kuma customers amkhulu awasizayo ngokusilekelela siyabonga siphokophele phambili nje ukuthi babasiza ubaba noma ekhathele kosami uyathi uyaphumula ngithi baba hamba usiza abantu ngoba into oyibizelwe siyabonga kakhulu hayi lutho nje umsebenzi wakhe phambili mina ngiza ngemumva ngiyabonga yes ivuleke imoto siyibone yes sakwenza konke nje sibone yes asondele ngakuyona yes yes noma nakhona ku market uzofica isikhethile Pholoba kwathiwa nje ngalethelwa iphepha mina kwathiwa ngenxa ukuthi imoto ohamba ngazo ziphansi kakhulu kanti ukwelapha kwakho kukubiza ukuthi kwesinye isikhathi ugijima emaqhumeni kwabe sekuthiwa kokuqanda kukhona esokuzamela mangase ufuna imoto wena ungafuna imoto enjani ngakhomba Pholoba ngoba ngiyitshethi cha hayi ngelinye ilanga nami idlozi liyokhuluma Pholoba kusikona ukuthi bengishoda ngokuthenga imoto kodwa nje ngiyakubonga naloko ngoba kuyisipho Pholoba kukhulu kumina ekukhokhele cash kulesi cash Pholoba nasi kodwa lesama siphumike Pholoba abantu ngiyobanika bafike nawabo but mase befuna lesama ngeke siphume lesama kodwa ngiyabagharantela ukuthi lento la kule wash lami iyona futhi eyobe emawashi nabo wonke umuntu ofisa yakagijime simlekelele baqaphela abantu izinto ezikhokhele kahle umvuzo wazo futhi muhle Pholoba dokotela bakuthola kiphi kinami asibambe 0780 1171063 0780 1171063 khona yesibili 083 406 8658 083 406 8658 ngoba noma lapha kasiyaviva khona amabhampana khona Pholoba kuphelile ukuthi ngileke ngibika ngithi Pholoba sengisendleleni awukhipha umntwana azongibhekela la ngoba imoto yami ishayisa phansi kuphelile lobo Pholoba ngobona sengingena endlini nje kasiyaviva TV sengikhala phakathi
yes Pholova kule nto siyibone nangaphakathi interior ukuthi njani ukuhlale kuyona sibone nje ithi kumduzula nayo udokotela sibone ukuthi mayimduzula imduzula njani awusuka madoda iyazizwa impahla enkulu lapha ngathi mihlelo usuku liyofika nini noma ngiyathemba noma ngiyakholelwa ekuthenini sekunesikhathi kuthiwa isakhokhelwa ilande phela unokuyiqhenya nje uqapheleke Pholova sikhikhi la akukho la ngizothi abafana baphushe khona Pholova into engiyenzayo ngikhalisa ukhiye nje njengoba ngisengukhalisile Pholova kuyahanjwa straight yinhle hlambulukile ngiyasibonga isipho sakhe le khona ngicela ungambizi ngegama uyazazi yena nabanye abafisayo futhi ukwenza okuhle bayazazi bengizothi mina kulesi sikhathi sa 2023 sekuyisikhathi ukuthi konke ongifisa unginikela kona angathi kuseyisikhathi nami ukuthi ungibusise uNkulunkulu nawe kade kubusisile bonke abantu bayazi ukuthi abantu bazuzeni ngokusetshenzwa kaMhlongo abasukume labo behleli phansi bangalebelandela abantu ukuthi umuntu uthi uthini abagijima abantu bazolekelelwa ngoba nathi siyabalekelela abantu Pholova Dodela uMhlongo ungaqinisekisa kubantu ukuthi awumphoqa umuntu uthi abuye ezobonga maye kade thatha isigubhu sakho sewashi kodwa kusuka othandweni kuyena ngoba usuke ayibona lento uthi iyasebenza Pholova sibekile isibhamu emqalweni akukho isibhamu esisibeke ekhanda umuntu ubonga ngezithelo azibonile lo ngakayibona izithelo asimzondi naye futhi akangabonga kodwa lezo soyibonile izithelo kusuka kuyena enhlizweni Pholova siphoqe umuntu kuthatha isikhathi esingakanani ukuthi ngibone umphumela wesigubhu sewashi sengihluleka ngisho ukushoka kulesi sikhathi samanje ngenxa yokuthi lokuthatha inyanga Pholova kodwa engicabanga akupheli izinyanga ezintathu Pholova zingenzekanga izinto ekufanele zenzeke wonke umuntu nje ofika isithatha isigubhu ngiyamtshela ukuthi after 3 months uma ukuthi asisebenzi buye uzocheck ukuthi yini inkinga kodwa nje awupheli 3 months Pholova kungenzekanga lutho long into eyodwa uma sane kwa 1 month Pholova kwaqaqeka izinto zakhala izinto njobe sebongile Pholova ngalendlela yakhe Dodela ubugaranta kuthina kade ufike lapha kwaSiyaviva si live ukuthi ngeke liphelele lisonto kungavelanga ukuthi lezi igubhu isebenza kangakanani ngoba ubusuvela unolwazi lokuthi imoto isithengiwe noma ubusaxoxelwe nje kuphela ukuthi konto ozobonga ngayo oxelwe Pholova ngithi phela baphela sinendumba nathi esikwazi ukuxhumana nabo kubantu abadala mase zikhona izigingizizwa ngiyagaranta Pholova ngiyakwazi ukuphumela abantu ngikhulume ngibatshela abantu khona into engaseyenzeke noma ngingachazelwanga ukuthi into enjani but bengizizwe izigi Pholova ukuthi esikhundleni sokuthi mhlambe kanjani kukhona into engaphindi iqhamuka Pholova noma ngingazi ukuthi izoqhamuka nobani kusuka phi kuyapi nako ke sekwenzekile Pholova nayi inqola Pholova yamahala uyangena njengamanje omunye umuntu ku Facebook ucheck ukuthi lo dokotela ekuthiwa ubongwe ngemoto namhlanje utholakala kuphi usebenza ngaziphi insuku zithini inamba zakhe yes Pholova lesitholakala khona sitholakala eMgababa earea 7 ngakamthathelwa esitolo ikamhlongeza ngomeni mowehla eziningi ku YouTube uyasithola nje ukuthi Dr Mhlongo nomuthi mkhulu umhlongo kusiyaviva ngandile kakhulu ke ekhaya lami lapho la engikhulisa khona noma lesilakelelana khona nabo babu Pholova lo inamba esitholakala kuyona ke sitholakala ku 078 11 71 063 eyesibili 083 406 8658 izinsuku zesigubhu sewashi noma zesigubhu zefoni ziba 3 nasi Pholova mawufuna lo msebenzi lo insuku esisebenzisayo zintathu kuba umhla ka15 kuba umhla ka25 kuba umhla ka31 kuphela insuku okwazi ukuthola ngazo lo msebenzi wesigubhu noma ungafika umhla ka1 ufike umhla ka2 into oyenzayo nje wena ubhalwa phansi mase ubeka amagama akho ushiya iwashi lakho kodwa ngomhla ka15 kusuke kulandwa igubhu zewashi nezefoni ngomhla ka25 ziyalandwa ngomhla ka31 shoot 3 days onyakeni Pholova kuphela insuku ezintathu enyangeni kuphela esisebenzisayo lezi ezinye insuku cha ungenza ufike ugeze wenza zonke but ukulanda nje lo msebenzi ngoba kukhona into esiconnectayo Pholova ngalensuku ngithi abantu bayahola nathi ngathi sifuna ube khona imali eningi Pholova ezongenela abantu laba abalokhuze ngewathi so nathi masilinka ke silinka ngeensuku zokhola kwabantu Pholova South Africa Ningizimu Afrika neyizwela udokotela uMhlongo waseMgababa osebenza zonke insuku ngesonto nganiza kwethu kusuke kusemseni konke akwenzayo enkonzweni fika uzokhonza naye ngale kwalokho lezi ezinye insuku lisuke sendumbeni kuzosetshenzwa uthe akalikhethe yena igarage isikhuluke esithizeni cishe ngasho ukuthi samuphi umkhandlo sase sifika sithi qathatha sayikhokhela kimoto Ningizimu Afrika into esicela kubantu ile abaqikelele ukuthi mabe enyangeni abayibukishe ebusweni nje ukuhlobo lulenyanga lo belalela inkotha yalo beyizwa ukuthi injani inkotha yalenyanga bese bephinda futhi bebuka ukuthi iganiwe yini zingaki izinto ezenzayo lenyanga eziposwayo ngoba inyanga lena nganiza kwethu ebatshazwa kakhulu ngokuthi makuthiwa kiwe emhlahleni iyahlahla makuthiwa kiwe enhloleni iyahlola iyayenza lento esigodlweni kanti futhi nasekulapheni iqine kakhulu ngoba lento iyinsila kuyena ngoba isuka kunina omzalayo
ingakho ke sithi South Africa ningizimu Africa ashayile khulu ihlombe sicela ukubona ama likes ake nikhala ama like ni share nithi uNjomane kaMgabhi ngesigubhu sakhe sewashi namhlanje ubonga uyanconcoza kwikhasitoma lakhe nakwimkhuleko yenu nonke nimthandayo ake ni share le video ake sibone ama like ngifuna ukubona ama like abantu edlala njengamanje mawungenawo umono ungewona umthakathi futhi wazi kahle ukuthi wena uyalazi iqiniso ngomhlongo ake ushaye like ake ngibona like all over siyambongela kakhulu ngiyabona abantu ba like kakhulu kunaqala ake nigiye ngenyanga yenu umhlongo uNjomane kaMgabhi Njomane usuzothuma uthela upetrol bese uthi ngiyalula manje uthela upetrol uthi hayi ngiyalula manje ngisabheke ekuthini kodwa kokumnandi imoto ikhona ekhaya futhi asikushayela ihlombe ukuthi ngonyaka odlula usuyophela mangenza iphutha unyaka odlula nomilo nyaka uthenga izema somuza kufuneka sikufihle lokho izema somuza okukhomba kona ukuthi nayo imoto ukuba ubuthanda ukuyithenga ubuzoyiyela wena ukuyithenga bengayithenga pholo angazi ke kuya celebrate uma kunje kusukwaphi kubhekwaphi manje siyohlaba inkomo ekhaya senzani masisuka la pholoba kodwa kukhona umnyakazo ekufanele siwenze kufanele siyodla inyama nje eningi pholoba hayi encane pholoba asingabatshela abalibukela emakhaya ngoba bazothi siyabachomela pholoba asibafihlele kodwa ukusalayo nje siyojabula manje makukhona seduze bengizothi mina kasondele mhlamba ngakwazi ukusizakala inyama nayo lapha kanyama ngayipheli pholoba sondela ke nathi sisabheka ngakhona njengamanje usiyaviva TV1 solokhu kulethela ke ukuthi kusuka manje kuqhubekani kuyapi siyaqhubeka ke South Africa ngifisa ukuthi niyazi lento ayikho into fake wela ayikho into umdlalo la ayikho into ejoke la isegarage elikhulu cishe niyalibona nanti njoba likhulu njengemsebenzi yakhe uNjomane uhlobo lemoto alithathile nantu siyacela ke kubona bonke abantu baseningizimu Afrika bekhuthazeka ukuhamba beMgababa esigodlweni esiseduzane nolwandle ukuthi ugezwe egcekeni uphinde uyogezwa nasolwandle into engandele bani futhi eyivela kancane abantu ke mabasondele esigodlweni sikaDokotela uMhlongo useMgababa usebenza njalo unamathwasa inqwabi ingane lapha yabona nje ukube ufike nawo bekufanele ithwasa ngalodwa liphume nemoto yalo lana iphele zonke imoto egarage umndeni wakhe ke wonke lo afike nawo usukeni namhlanje ujabule kakhulu awusondele eduze nawo usho ukuthi kuthini lokhu kuthini ake nisondele lapha sithi ukukhuluma nani nimbongela nithini umkhulu manibona ingqomondo yemoto enhle kangaka sithi phambili ngomsebenzi sibonga siqedi siyabonga sithi aqhubeke njalo nithi aqhubeke njalo yebo kube kuhle njalo no manje notsotsi ngoba nifuna ukukhuluma umkanye kade wonke umuntu unethuba lakhe la ake siqale lapha kwingwevu kuthini okwakho kuPaul osukela namhlanje nginokujabula ukukhulu mangibona into enhle kangaka phela wona amazwi ningizimu Africa worldwide singakusho kube kuningi injabulo ibhalwe ebusweni kubona bonke laba bantu abafuni futhi ukuphawula kakhulu kodwa asincedise ngapha kini ukuphawula kwakho mina ngizothi nje ngiyambongela ubhuti wami kwakonke akube mhlophe zize ezinye ngingagcini ngalezize siyayifuna ziswele zileke inyama ziswele igarage siyayifuna zibe yiningi siyabonga kakhulu South Africa ngeke ngakwazi ukubaqeda bonke kodwa nizwileke bebeka hawu ndoda usho ukuthi wena uhamba noma wakho uma wami nje siqedile mase nithuka abantu ke nithi bathweleke ngani kwethu basaphila bonke ekhaya akekho ngonodwa ofile ngayizwa leyo nto awukhulume nabantu naba la sibonga kakhulu enganeni yami ngithi akube mhlophe zanda ayina number plate intsha ingane yami la kube nje ayina number plate akusasikweletu lesi siyabonga awusuka uyalazi igama la ngempela inyanga ayifuna ukubizwa ngamagama South Africa ke siyaphuma siyaphela la sibheke kanyama kayipheli njengamanje siyobheka ukuthi kuphela amazinyo endoda ngempela kodwa la sikhona ikuleli garage silande na unyiwane kaNjomane kaMhlongo kaBhebhe athi ke ngani zakwethu uyabonga naye ethongweni ukubonga kubazali bakhe umndeni wakhe ngokumsupport emsebenzini awenzayo kodwa uyacela ke ukuthi nazi ukuthi abekho abantu ababaluleke njengamakhasimende akhe qikelelani ukuthi niyahamba nesigodlweni sakhe mina nawe sibonane kwivideo elandelayo okwamanje ake siqhubeke senze kanje shenge
Yawa sikhambile manje straight. Unami ngenzi asibonga. Hayi. Uma slowly ke. Kulayo nabahluphekile beba basondela sondele emkhunjini yanoyakhonizwa yimsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla bebaba wamthwesa amandla abagulayo nabahluphekile wona wesondela yeyishideli mhlobo uNkulunkulu wamthwesa amandla bebaba wamthwesa amandla wona wesondela sondele emkhunjini kanoya khona uzophila Yebabiyamba nenqola Yebabiyamba nenqola Yeyigibela umkumbikanowa Yeyigibela umkumbikanowa nawe sondele emkhunjini kanowa khona uzophila Kunolo muntu angeke ulenze lutho Isiphiwo somuntu angeke usenze lutho sidala